Ibizo lami uSethekani Ncube, ngihlala ePhumuza ngapha kweBezu. I-development asiyitholi kahle, asilamgodi, asilamanzi. Isikolo konke akulalutho esikolo, amabhentshi afile, abantwana bafunda nzima, amaklasi ashoda. Ugovernment asimpondo into esincedisa ngayo, sithola nzima vele amanzi, abantu bakakhatshana. Konke akulanto elungayo lapha esigabeni sethu lapha. Sihamba imango emide ngenyawo singayindawo, siyadinga amanzi, izitolo ini konke siyakuhambela, i-transport akasila, akulanto esiyitholayo kule ndawo ngiyabona. I-UMP simbona leso sikhathi nxa kuthiwa kuyavotela, nxa siqeda ukumvotela simbone usehamba chose, kuyafana konke labokhansela bakhona. Basidinga nxa sebefuna ukuvotela kodwa nxa sebevotela sibabone. Uthini wena-ke kwabanye abakubukela emhlabeni wonke jikelele? Amakhala ngakini lapha agcwele bo-South Africa labo-England labo-America babuye ekhaya bazoyenzani? Bekhaya sizolokhuza, sizokhanya ukuthi sitshintsha njani indawo yakithi. Bebuye bonke ngoba khathesi nxa sibalutshwana akulanto esingayenza sisodwa sinje sikhonapha esigabeni semisi.